Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi ilia tohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورم ولا سنما من دمنا نفلان في أما زيزا على نسيتك مساتك وبركاته كسرك على كربك صلى الله عليه وسلم. أنا جنيان زنمون أنا بونا سنمون نمبر لامي فولدي السلام تشما أنا مسماما السلام أنت أنا براج على كناصر خير الله على كوكا على كما على كوكا على كرا صلى الله عليه وسلم أنا بونا سنمون بركة كما أيها الإخوة بل السلام اتقوا الله فيما أمر أيتوا أنجي أنصر الله سبحانه وتعالى نياك يا مريا كولا وانتهوا أما أنه نهوا زجر الله سبحانه وتعالى كوانا فمن دبلا أيتوا أنجا دبلا جين أن الله ركونا جاب سرنني الكلام جودو كنا ولا بسرنني على كان نغيا أنا بلم السلام بلا جليما واعلم أننا بمن الله تعالى وكرمه السلام بافي أكادون الله سبحانه وتعالى كفنسريا أنا كبنيا كونو أنت سبنا أخرى فقل من بري أنزكرا كوكورا من بري الفقل مالكي سانفي سكي بيكونو أني ناني نانا يا ربي سكي ندمنا هير لا مسيتي مسا ديلي الله سبحانه وتعالى كداتشي خير الله سنتناول فيها إن شاء المولى جل شأنه ناجر الله سبحانه وتعالى أنا بالسكينة أمنا دكوريا فلادي على ما تيسر لنا من الكلام على الزكاة. الله سبحانه وتعالى من دكوريا فلامي نغيا أما جاكو كونغا فجمني السببية الله سبحانه وتعالى فنسري على لا مولود تمنيكو ne tama wuli aywa kabo anga aywa jamana ka kata masana jamana ka kata kata nyono o tama konnana alhamdulillahi rabbil alamin alsalamu ka shakwa chayara salamu ka damaka shinu ka nyini ngali chayara jaga kola fo arsame nyuma do ya nyini ko yala nasor la sigi bi seka kerengere ka sigi jaga ko nga jango fereke mimbe olu sena ka seka bu sena mamana nanyo ye arsame foro jama kulu fe anyanga ni yasri Allah subhanahu wa ta'ala kan deme ka shini kan yaddi ka sigi wara fara anjika ala sona Allah subhanahu wa ta'ala o sigi fara anjika alkramandemu nende aywa o sigi ketoye jaga ko kunga an zeko dama jirala Allah subhanahu wa ta'ala mana fitini min nako yama tadi alsama forba jama kuluma jaga ko kunga amboke yananga do ola ambi folidi aslama jama kuluma masana jamana nyona jamana Allah subhanahu wa ta'ala ka dina kanuni abunya kama aywa rahila da'wiya min nanya ta kan yeshi uma am foye u fefo ala na kira kanu fo ala ka dina kanu ambu fuku barka da ola jazahumullahu anna wa anil islam khaira Allah subhanahu wa ta'ala kanu sara khaira la ala ko kaka ala ya kama ra'ana Allah wa iyyahum ana al-layli wan nahari am setigi masa deli ala kanu kishi Allah subhanahu wa ta'ala kanu tanga ala kanu koloshi shu anit le konnana wa qabla ash-shuru'i fi ad-darsi yananga do walada la nashkur kafat al-muslimin am al-salamu furo bajama kulu foka barkada barain kanunina ani duko kelila barain anu kan niso jabbangini na kan yeshi barai ma kerngere lena al-salamu mono nyi barai ndame nuni anu farsuko anu kana foloye asa yo atobu sa asera adake yorola asalama nyuma mi nyu 2017 yara doni bele jele koro Allah subhanahu wa ta'ala jati kama anva anangara mako ashak sarfan madan haidara kanuni abunya kama wala da inganu kama adusukuna
amba jira la ko ay laydu min da laydu dafara alhamdulillahi rabbil alamin asrabe allah subhanahu wa ta'ala de ka seta on ka sara amba ni seta ki masafa ala ka sara an islame munu nye aywa andeme o sañ vana konnana ni uka dorome ambe ala deli ala ka bela jele sara kayra la be teke ala dama de kama wan vana be ka mini mi ngambe ka ala jati de kama saraw de bay allah subhanahu wa ta'ala jazaukum ala allah asrabe allah subhanahu wa ta'ala ka ambe ala deli ala ka saraw ka ko nyumana no barkada temena yananga do wala dala amanga jamana gouvernement fo ka barkada o ye bunye bade minda ka nyeshi anva anangara mako a shak sarfon madan hedarana ka kalande o mama wuludula a jara al-salama bele jele al-salama mukhlisuno al-salama centigi bele jele ni so jarani aye wala mba wajibi anyira kun ka gouvernement barkada min baru sanveya allah ta'ala jati kama al-salama nyonganu kama ka jira ni gouvernement ina o ye jigiya belebele bade ta salama yo jora salama jigi koro ka kon gouvernement nani nye an wonye nyingali chama ke nanye bamako juma misri ba joli chugo nyingali ke obi aywa arabu masaga do fwanye ko yajo nanye aywa centre islamique nyingali ke obi arabu masaga do fwanye ko yajo kadi malima an ga segu juma misri ba flana anye aywa nyingali ke pomna ni misri jo chugo nyinanye ko wi arabu masaga do fwanye ko yajo kadi malima ni allah subhanahu wa ta'ala hakili nyumandi anyeru ko masaw ma kan nyana bunye bade ke kan nyeshi dine ma kan nyana bunye bade ke kan nyeshi anga dine ma nyema do ma ambu foku wala nyumanda ko barkada ka allah ta'ala deli ala ko kaka ala yakama ala ka nu sarala kayrala uye barka nyimi nyini ka do jamana na ala ka barka do jamana na uye barka mi nyini ka du ko gouvernement na uka barala ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka bunye bañ ala ka hidayah bilbil bañ ala ka barka ka do aywa uka barawla ala ko kaka ala yakama ala kan nga jisuma ka buanga jamana fitne ka korfa la bayi mi yamba nyini o fe laydudo o ku seteli laydu dafalila allah subhanahu wa ta'ala ka herabe ko kono insha allah ta'ala ya dabo mi ngama ala ba koyi ya rabbi allah ta'ala kan nga barke ka do ana ngowla ala ko kaka ala yakama ala ko ka ala kra sallallahu alaihi wasallam bunyeni abarka kama assalamu alaikum vamuna hada awanu shuru'i fil maqsadi ni anga doni wati sisa anga wala dala in laydu min da asama forba jama kuliye no de aywa alwuqufu ala zakati bil lisan sharh wal bayani ka jo jagaka nandala ne ka wala an zako da majirala nasallallahu at-tawfiqa was salamata wal afiya am setiki masadeli allah subhanahu wa ta'ala kandeme ala kaka ala yakama ala ka ambe sababa ma fota an ketala assalamu no famuna fambi wala ko az-zakatu ko jaka لغة العرب كان كرو أنما والتطهير ودي جيدي عن السنوية أي يمي بها المال من حيث لا يرى الله سبحانه وتعالى بالنفل جيدي نجاق ولي على جيدي تشغلا جون غنيت ميني الله سبحانه وتعالى بجاق ولي كبركة كدو يبولو تعالى كجيدي كاكولاشي وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب السلام مي جاق الله سبحانه وتعالى يامر لبطل كما jaga imbi akko kabo ajrumuna tomi fana tura bolo jaga imbo saniya wa qila la annaha tuzakki sahibaha wa tashhadu bi sihhati imanihi don ba do ko ka ba boba sanuya ka ko ka je ka laba ka shere na ka lemaniya kene yali ka fo mam yene naful hake bo kan naful la ka de alama sumana wal mabakana wal man naful mugula naful ka giri du sunga chogomina الله تعالى يرشيرنا القرآن ناكو وتحبون المال حبا جمان على كجواب نفلو فكوجو نصر كان مبابولو كادي الله سبحانه وتعالى ما وشيري كو تشينا كل من يجوندو قال هو النووي امام نووي يو سبتي السلام عليكم فامنا ibado ko jagani bokaka kada annafaka ibado ko jagani bokaka kada ka abi jidi minze aywa jaga bola yare bolo fema الله تعالى كلمن يدي أنا بالم أسمى بلجلما وهي أحد أركان الإسلامي أركبك الدين أجمع جوسي منونغا جوسي ندور مينغا جاي أدولا كلني وقرينة الصلاة جاي سلف لا نيواني سلي نورونيا بادو قرآن آية شاما نانا ميمي سلي جاي فوق فرانيونغا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أركب صلى الله عليه وسلم جنيوانغا
alakira ba satama teri alakira ka khalifa alakira ba tale ko daba masa ka hinema abubakar siddiqu ako ko la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakat na abubakar siddiqi kalen alala ni mawo ma ye jaga ni seli faraka bo nyona na abubakar siddiqi bo tigila ma fa jaga no fe abubakar siddiqi ni fo pama na alakira ba fatura na blala salama ko ma nyema yala jama kulu do murtila bolo ko mabba alaka alayama mabba alakira ba ka kirayama mabba selima da ku ganna folo jaga taka dadi abubakar siddiqi ma madina ku to lable ku yorubu take wiyere yeya abubakar siddiqi kalena allah subhanahu wa ta'ala ya deme aga so boraka jo adugu dala we dugu da kongo mige u ya di ka soro jete wallahi u ye ngana ye cew nyefe ayo aba suleiman khalil ibn walid ayu ka da kongo ko abubakar siddiqi ko bin na folo di watadi u ko ambadi arsama ko yeninde alakra satama ka sahaba o kira alakra bafe abalone wa fatule ko umajava ya rabbi alaka nange ka alajava alako kaka alaya kama alako alakra sallallahu alaihi wasallam boyena abarka kama o masango ni yado ko selini jaga e femvla o lut saka faraka bonyona o man Allah subhanahu wa ta'ala jaga sedima ni tulunga jaga kola ni jigida femwara ka jaga bi bali aljinana dola assalamu wa min khitab alwadi jaga Allah subhanahu wa ta'ala ka doni blalende aga jongaka matseka bo ayo adoni koro fatajibu alal mukallafi fi malihi jaga bi wajibi baliku ka halala nafolo la watajibu fi mali sabiyi dem seni fitini mi nanyela la ka sara masa fatura kan nafolo tobolo jaga bi wajibi on nafolo la wal majnuni jaga bi wajibi salamami na Allah subhanahu wa ta'ala nafolo ka garsege ngayra hakili keme ka blana bi wele ko fato jaga bi wajibi kan nafolo la wal makhatab bi hal waliyu mami nga ko sameme ma dola na Allah subhanahu wa ta'ala nafolo ka tigi garsege o tigila ma bi chestri na Allah bi jako kan nafolo ina jaga kana taka banyo na jaga bi wajibi yalla wujubuha fi naqdaini fambi wele ko jaga a wajibiya bi mine sanu an wardela wan na'ami an nema dabaw ayo mishi ba an saga an nyame wa 20 naw'an min al-hububi an sumangise ayo shiyam muka sumangise nona yam muka jaga bi mine oludela at-tamr tamr ya doye wa zabibu zabibu ya doye wal burru ya doye wa sha'iru sha'iru fana ya doye wa zurratu fembi wele anveya ko manyo nabi wele ko kaba wa dukhunu ani nyo wal urzu ani malo wa sultu ani sultu wala alasu ani alasu dawta anveya munu ba veya yolu tame wal qatani sab'ani fa jakono ndonye ani farama fen wolovla farame oluka wa zawatu zuyut al arba'i an fenani minu tulubi bishi no farla wolovla ka o tan kele man fara aywa shia konondo ka akara fenjia mukanye alkra mando ne fenjia muka jaga bi mine olude la na Allah subhanahu wa ta'ala ne fenjia kele o kele ntigiya dima mbalma ke mbalma muso dala ko Allah subhanahu wa ta'ala na fula mi gi garsaka e jaga be ala ka kele nyumandi ana mbalma asama bela jelema waqad tajibu zakatu ala malik an-nisabi na fara ko jaga bi mine ko jaga wajibi ya bi wajibi ya madeka الله سبحانه وتعالى ما من زون نسابو حكلا نسابو يقدر معين دين حكا كرغر لي دو الكرا سما يبول شاما كاجرا باكانديكو لا اوكا باكانا اياجرا ورجتكو لا كو ورجلا اياجرا سمانديكو فنانا اوكا سمانا نم ما من الله سبحانه وتعالى ايو حكا ايو نقويما جاغا بي واجبي او تيغلا ما دكا وهو من الذهب 20 دينارا سانو تيغي ايو نوكا ايو سانو تشايا سيرا سانو ديناري مكما ومن الفضة أبي واجب ورجتك فنك 100 درهم ناك ورجة سرا ورجة درهم كم فلاما نمبايل ماني ككان نفولي وما بين نفول حكمي ما جاء بواجب أو حكدلا ومقدارها في مالنا اليومي أنغ بالنفولولا وبحكمي ما شافلا ولا ما بحكم ما دولار لا ولا ما بحكم ما أيوة إيرولا بحث عميق وسكسكلي يمينا كدون هو في لائحة الانتظار إن شاء الله تعالى أمو بلا كقفة كنا دون تولى إن شاء الله تعالى أمينو سكسكة كونيفو أرسام فربا جماكولي مكو بأولا فوكا دون جيرا الشريعة جيرا نفلسو نيمو بلا ما سانو بولو بولو حكا جمينا كادامينو سانفة فوكا جين كان سي أندوكما مومايا كفرانيونغا كاكا جاتي كيلني
aywa o bara e bara aywa gelani na ala sona ma minan cesri ka barat la ka nya ka di alsama forba jama kuluma na kono fani jele mi saka sorala ni mamba fe ka nya do teliyala o de alsala jamana munu nuka sharia islamiyya jamana ko mi maka jamana ko mi na Egypt jamana ni mami nyi olukan ni sabu haken nyini aywa uka warla ko bayele ma an fe chefala ma be mi ma ni barakeno yebi be sababa ma ala ka kili nyumande amma wata jibo alaman malaka khamsan min al ibli nyame jagabe damina nyame duru na Allah subhanahu wa ta'ala on noko ya mami ma jagabe o tigila ma ka fa alayhi shatu bagam sen kilinya nyame duru jakay men julla ghanam al baladi o bagam sen bi mina ibe dugu mi ngono bagam sen ayo minga cha o dugu kono ni bade ka cha abi mina bala ni saga ka cha abi mina sagala to izo o fel udhiyati min mina akasoro min bi wasake ayo lahiyala o shia de bi mina ka ke nyame duru jakay o kore lebu billahi ila wallahi yaka lahiya ci o kana soro ala o fil ashir shatani nin nyame da fara nyame tana bagam san flay ajakay o fi 15 halahu nin nyame da fara nyame ta ani durula bagam san sabay o jakay o fi 20 arba'u nin nyame da fara nyame mugana bagam san nani o jakay kata se aywa nyame tika nyame aywa dachalima alikum bil ulama aya same don bawla aka sikyorowla olu ba tonyene bo alaka hakili nyumandi ana bal alsama bal jalema wala zakata fil baqari hatta yahula aliha al hawl mishi tika mishi jagati wajibi yaka fo alaka bay hakami vono dafara aka marakono agar segala wa sanka yelama aka aywa wa hiya halathuna bi asliha aw ma antajiha o de ni mishi tigi mishi dafara mishi bisabala abakungoro ana de farale nyonga na ye bisaba dakenye jaga wajibi yara mishi tigi ka be sharti ni bisaba indakenye na ka san yelema femaje fo fende faralaka fa fi ha tabi'u o mishi bisaba jaga ye turani ngelenye au fa sanataini turani mi na shi savla dafa wa fil 40 musinnatu ni mishi dafara mishi binanina mishi aywa mishi dobi mine ala min tobi wele larabu fe ko musinnatu o debi mine ka jakaye o ye mishi dakhalat fi rabi'a ay sazaba dafa choy fo dona aywa nanina kono kadamina binanina sa kata sey ka mishi dachelima aywa alikum bil ulama aya seme don bawla ka sigida wala ako kiti nyin ngalike anga sharia don ba muno nango sememe ulula ala kanu sara kayrala kadamina aywa anga sharia duguma kitabu la fo khallu abela jele ne ven non sabaka wala insha Allah ta'ala ni seme don bawla itakke ko binye ala ka kali nyumande amma wala zakata fil ghanami hatta yahula aliha al hawlu o to ko kele do bagam sen ban saka jagati minana fo alkara ka jate ka dafa ibolo ka segi ka san shini ay wa hiya 40 bi asliha aw bi nitajiha aywa o yi kas bagam sen ban saka aka binani dakenye igar sagala a binani aka san yelema na yi san yelema aywa adena ba farale nyonga alhamdulillah rabbil alamin mbalma ke mbalma muso jaga wajibi yara ika bakawna fa fi hashatu aywa bagangele bagamisen kelenya ajakaye ka damina binani nasa ila 121 fokata se keme ani muga ani kelema fa fi hashatani na dafara kemeni mugani kelena bagamisen flay ajakaye aywa ajaga bon jogo ina fokata sika bakan banima alikum bil ulama aya sema ka sigida don bawla aku nyininga o ka nyefo aye assalamu karangar lena ale assalamu non garsaga bakana femi mvarama bakango kabi bakango dote assalamu ya sharia la jamana sharia bunyeni e jaku yabley famo kana nga bakan aywa impo chaya kama bakan sebena iba soro bakandi ka papier la asabe ma kono kwa ka mishi binani walma bayba binani ka soro ni yajata ka tabiseki o mi vara me koka assalamu amba fo ay haramu do jamana sharia bunyeni wajibi ble assalamu ya sharia la o bole ko fa ala bagandigi makaka baka jate don ka fo karsa ka mishi jate ni hake nyebbi o de bagandigi ni ka kom tasuma jaku ya ble abata sigi don ba koro na alkala bapbe balola nyebi fo ay cuko na nyebi fo ka la sigi dem nyeti don bo de alkala sama ceta baw ya abata sigi koro ka mishi na ka baw dafuye o soro ka jaga jate mina gafe ko na ka nyefo ay
ne mami magobe kunanjala otiki ko barake ne mamba fe ka aywa aka bagan ka ke janime tasuma aywa doni sababu ye o ki toro aka bagan jate ka aka banga nyefo moyi na yara masaka nyina bo nane ala nyonye do na ba ci aka bagan tikiyala ala ka kele nyumandi ana balma asama bela jalema wala zakata fi himari wal hububi hatta yabluqa 5 awsaqi fembi wele ko sumangise jagate sumangise la fona sera alkira ka jate segi min bi wele ayu larabu kana ko wusuko seki o larabu ka segi bado alkira batlene o de bena ayo de jira salama wala ko seki nye duru ne mami nga senaka suma sera o hakema ko jagabe ala ko wahiya 300 sa'i ko e sawali nye keme sabade o sawali nye keme sabano dafari garsegala ika senaka suma sera oma ala yo du garsegala ayu senekele bane kofe suma belejele farale nyonga nayo bo alhamdulillah rabbil alamin balma ke balma muso jaga wajibi re ka senaka sumana opma jaga botugo de ni fa in suqiyati bi alati nasor la ere de minata ka jiki ka maloka wala ka jiki ka nyoka foka se fa fiha nisfu al-ushri ibi sumana mine minge ka jaga bo no e boare tan kono no e etay kelen ibi sey ko tlanflay o tlanje ko farita ka tlanje ke ajakaye wa illa fal ushru ngana sor la ere ma jita ka son fo sanje de ya son walima aywa jiwo yora ka ba fon wera ka do akoro ajakaye tanande boare kelen de ajakaye atitla o moti ka jagaye boare tan kono no yale tay tanaye alatay ngana sor ere de yika malo soni fangay walma ere de yika nyo soni fangay o tika jaga de boare muga kelen ya jakaye sawa on soqiya bi matari sanji keraka aywa ika aywa furo de son aw sayhi walma jide wo yoraka do akoro o tika la maka jakaye tanade atitla wala wisuriya sayhu hal nasara jiwo min dona ika malokoro nasara yo jiwo de san aw unfaqa alayhi walma mado yanni ila iye jisongo di fama uma walma ye jisongo benga buikana hal nasara kero chogoye ika jakaye tanade atitla wa in soqiya bihima no fla jerala iye wati do ka jita ka kaka wati do la sanyi na ka son fa ala hukmihima opma abitla ufla ka kitika ala ka akili nyumande amma wa hal yughallabu al-aktharu khilafu yala aflala sumaye wati minga balola aflala mi mana chaya kiti bi di ode mawa fo nyongo be donba oni nyonje ola hada nasu khalil ni shakhlu nasuyi waqata ash-shakk bil yaqini shakhaluye aywa sikatige ni aywa danganiya muruye akap makana ko wa in bi ardin harajiyati wa hal nasrla jagabe ka bo sumamina ni sumayin be dugu koloka duguma kolomi ni fama warbe sarala yaro kono man bana o namara bana kola angwa malforo yo kitiye aywa alhamdulillah rabbil alamin min day opération riye min day officier abela jele farale nyonga fama war mi misara ala shakol tika pmana ko la yughayyiru al makhrij fi al hukm shay'a hage mi midi fama uma no office tiku ka watan koy opération iri tiku ka wasaba ni doniye kwati fu yela makitila ko be ko na fa jago kelo be donye war mi di fama uma ati fenyela mawka aywa jaga bo chogola aywa dutigi bi musaka mindi aywa aka demba yama gele mani soro chogo gele ngama shariati yele madola ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala ya kama waqad tajibu tafriqatuha jaga farafara libi wajibiya fi mahall alwujubi wajibiya yorola jaga yarabe ka bo dugumina abe farafara o dugu fa naw ndeni nyonje nga bashita ala ka dota ka tadi yoro warenge bi hagilito ala na chena sarafa ibasara wasarfa al asrafa thamaniya jaga bi di mashiya sekindema aywa qur'an ayay o fara nyonga suratu tauba tala allah subhanahu wa ta'ala ko انما الصدقه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نيما شيا سيكيني فاندا مسكينة جاغا يرب باركبا مامون يدوم با كرو يسلامي لا توبي دي اني جونفين جورو كارلا سلامي مينغانا جرومي نيما بي دو كاسولا انوفي ani jahadu kela aywa ani tunga mange ka deme ka se aseyorola alhamdulillah rabbil alamin ni ma seki jaga bi din nunu ndema
أيوة الله سبحانه وتعالى كي يعمرو ويشترط فيما عدا المؤلف إسلام أيوة توبي دي كوفي تولو فلاي الشرط يلي دو لو كيلنجلي بكا كسلامي ngamami na du sukun aywa ba fa ka jenge kana islamiyya ma hal na sura maddo folo jaga bi ke ko nega ko do islamiyya la hal na sura ma ka islamiyya wa hurriyatu horanya sharti aywa tonno bela jelela wa adam bunu watil hashimi jaga bi na di mami ma atike kana ke bani hashimu doye akana ka sirifu doye jaga ti di sirifu ma kadam munga kiti temene dodo wasahsan al ashyakh wa dafa ahali hashimi amet lemina sisa al-salamiyya togorobo don shidomo ye aywa jaga dili sirifiuma don shidomo ya chenye kadam munga liman hi haqqahu min baytil mali ukan yoro min ba salama ko furban nafulula baytul mali la otisoro fi hadha zamani angani dile nable opma ode kumbana minime uni jaga minani che ni yoro kergaral de pumbu ye salama ko furba bondola noti soroble don togorobo ko sisa ngone acceka jaga kaddi aywa sirifiuma mamin to afara korfa laba mamin tara togo man larabu kana ko faqiru ko fanda walla zai laysa indahu ma yakfihi li amihi wade mamin ga sangale balu tabulo balo min babulo ati sai shi abulo wal miskinu larabu kana anyi mi vo ko miskina ni ala ya ta to ajema qur'ana nasula walla zai sakanati yadahu an tasarrufi wade mamin ya rabulo ta foi lable ay la shay'a indahu foi ta le bolo aywa ashiso kono foi ta ka jigiyala وهو أهوج من الفقير عليك هتاجية تمامة فاندان تكا قال بذلك جماعة من أهل العلم دوني أيوة جمع كل دوية أفواني نجوكو إنغا والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم الله سبحانه وتعالى دبادو على الديل عليك حقل نمان دي أنا مبالم السلام وما كرف اللبا يمين يتوى نان تسري جغالا جغابا فقا بي جمان اللبانا أجليرا سنكلا وما كما تبغندقو وما maten na folo jeti kuma ana mama tlonga jaga kula isado ibi sekili nyini azara ila nimina melaka jole ko ikuna inni minani damina ne ibi sekili nyini ala fa kana jena qur'ana na ala yofani wa anfiqu mimma razaqnakum ay jaga de ala makaje min qabl an yati ahadakum al maut yansa yakana aw dala kalima fa yaqula rabbi lawla akhartani nimina melaka kele ka nimina ni damina ni geley aga soroka sekili nyini ala fa ko ala ngunde min do nyaado ma nyini fe kat doni vara ne shika aywa asaddaka ngate ngas aywa nafolo besragati e alama wa akun min salihin ndi jukuma ngeble araba fo tigila mama fatal awanu ni wati taraka danga amana mina kiraw bolo ama mina nabi mo bolo anda mina enyo ana bolo apma mi vo selamo ye ayto anga sabali anga to allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kono na ala ya chama de e ma fo jaga seka boala ala fo ka ala barkada ako minga boala de allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru siraka ala bi barkadu bolo tala ala ko liman yadi ana bal arsama bala jalema بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما